Apo, oray nga pindutin na, di naman laki pindutin na. On air ko na na. Apo, na-o, di tabasit, iti 2 nga segundo. Ayan. Anyway, good afternoon for those who just tuned in. Kasla kumaapo ka ni Manang Darlene Kan. Hello, good afternoon kay Kamanang. Thank you very much na nakasambot ka. Iti kagudwa iti first hour. Iti na mismo. Nga mamok nga replay to kata pagdinggam. Kat apo anaman na ayat ibaga kung tatan nga kaniton. Agor ka, lagip taman. Aha, kadagitigim matangin apo ti tickets mi ti Taramon Isabela. Thank you very much apo. Talagang mo't nga suporta. Talagang nga todo to the max ti narami da kanya. Talaga mo't apo. Special mention apo dagiti BEC ti San Sebastian. Thank you very much apo for giving us iti trust nga makapag-perform. Makatulong ba si iti parokya tayo dita. Kadagiti manan, kadagiti amin nga gimatang nga po ti tickets may pero kinyo lang apo dahil sekretarya dito simbaan dagiti ang pinakagatang tapno makatugaw kayo kat makapag-date kayo ito no Valentine's Day pre-Valentine's ko kuma February 11 naibagal daw yung manong June and Jem kablak man amin ngagdingdingag yung programa yun. Wow, request ko manong 7 inches, thank you Manong June and ano to Jen and JM Joy ng Proxing Koranyag ko na kaya ay Proxing Koranyag tangan ni Kuya Ate Joy ato nga po makarubong. Good morning kuyang ko nga idol ko apo pakita ko naman apay adi ka malipatan saan daw ito kasla kanya yung ang kay malipatan kada domingo kasla ag fiesta no mang rugin di programa yung Shack ni Ray Basilio dito'y barangay Palatao Nagilian Isabela. Wow, you imagine that? We can go that far? Nagilian Isabela. Hi Manong June, greet ko man ni Malco awan sa Bali ni Sherilyn De Leon request ko basol ko kadi. Salamat Manong Leonardo Manuel of Nabuan. Nabuan. Basol ko kadi na naman. Okay. Da siguro basol na yan. Wow, da siguro nagsan. Parikot na dahil. Apo. Haan ang damagan na no. Basol na aking basol. Ay, kanono da basol na. Kuya, greet ko man ni Inang Perla Alcid. Belated happy birthday from Johnson de la Cruz. Ayan, apo. Happy birthday. Belated happy birthday kini Kapitana Perla Alcid of San Andres. Ayan. Ni Ma'am Perla. Ayan. Very, kaya natik balsi. Saka di isam na dahil maka-aways talaga mo't apo nga umisam ka mo. Kasta tiya. Kasta kabilag ti isam ni Kapitana. Very good. Awang dita. Adang personal message mo din baga na. Anak ko na. Kunana, you lost your internet connection. Kunana, apo ka, Melvin kita mamadagat yung internet tayo dito yung manan niya. Kaya ayam manan. Nimbagal tayo yung manong kablak man dapapak. Wendell Honorio. And Mama Josie ni ating ko Pacquiao. Kunana, ngagal-ilig. Agdingdingag kada kayo mga manong tapana giinangaw. Kana? Panagin-inangaw yung adwa. Apo. Pero guys ko man mga manong Oban. Agyaman mga manong to'y pagayam yung Angeli Joyce Honorio. Uban na yung Uban. Baka yung Ubanan. Yes. Apo makaayayo. June. Iti pakailagan lahang nga dahil tapos atay pagin inangaw talagay pa nagbasbas. June kablawa man tel daw. Muna na. Tama sa bahali nga style mo dito. Kablawa man tina in bagngal daw. Napuko dyan na yung bag. So nga, June kablawa man tel daw. Dagiti family Tamano, family Kitola, family Bueno, family Quaresma. Request ko man June day tagay. Coming from Barangay Gawad, Isagani Bueno, Cabereseria. Of City of Ilagan, Isabela. Oh, you see? Can you imagine? Ilagan, we can go that far. Kukunatan, we can go that far. How about you? Yes. You don't have messages? Yeah. Hello, Manang, darling. Oh, yes. Ano lang awan ta? Kuya RJ. 28 lang awan actually. Danyo. Basta Domingo. Pinapigsaan Tirad Radio Nakasweet Radio amin akaroba ko nana sino dayta agor ka Wailin ti Cordon Naibaga Domingo manang June kan pare amak kasta mo kanyang pare kablaman dagiti kadwak iti gate 4 nga ni MJ Lloyd Ken Michael nga daw aglalako ti Kim Mablao Jeffrey pakikadyan nyo man aglalako ti Kim Mablao patin sama pinagsilpo nga aglaklako
Tiki mablao, Jeffrey, pakikansin nyo man ajay, baby, Kenny Neneng. Wow. Thank you po. Okay, kansyonin may apo na kita ang request yung kabayatan na itid mo pa yung apo kada kayo ititatlag nga sonata itatanga oras kan iti puntahan iti background. Nakaw, dahil tama na dahil ito yung manan apo isagana yung arhudan na kita cellphone show with your name, age, edad, name, age, and address. Nga pa, yung ba dyan sarda? Together with the title of the song and send to our official text line 0977-369-1552 tapno. Okay, mapurwakan da kayo apo iti duagasot alod duagasot a pesos nga kunak lang ngaron. Okay, ngarod adito yun apo titatatlag nga sonata nalakalaan da ito nalakalaan giveaway da ito giveaway awan tiyang nga makamod to isong alhalaing inyo apo iti dot dita cellphone nyo atay kuskus to apo iti alaim nga mga bakati kuskus to ti answer na ngarod da ito yun titatatlag a sonata. Siksikalat inayayat ko oray adayu ka dito'y arpan kasla si deka latta kaniya naitatimek mo no mangyagay Agan ano
anus kabiyak ko idayal mo dayta telepono rantayan ta tisegga ken sumno tasiksikalat inay ayat ko nagrigaten long distance nga ayat igdan na tiiliw ken panas naginat ti oras nga aglabas gaput karayo adi na ipapas alawen agan anus kabiyak ko idayal mo dayta telepono rantayan ta tisegga ken sumno tasisikalat inay ayat ko tasiksikalat inay ayat ko tasiksikalat inay ayat ko. Aha, kita manlaang tatay parlaang agkirkiriring the introduction na kat at simong batan. Ngam, sa bagay magiging na isang iti nangabak po, dati tawan na, dati address na. Then syempre, nagan with atay sungbat na. Ulitin man dahil ti background ka napatingan tatay. Oh. Okay, one time in my life, manang ko 30 years ago. Long distance nga ayat kan. Dagiti dito palasyo tao. Diti sonata talaga ambot nga para kanyada. Long distance nga ayat. Ayan, we have a winner. 25 years old apo, iti Purok 7, Sagat, Cordon Isabela. Iti answer na long distance nga ayat. Dahil iti kauna-unaan apo nga si Mungbat. Ayan, actually ado ti Sungbat. Kas ka daw yan talaga ambot nga per text ang nga text messages. Siyempre, 200 peso load na ito. Nagiti nga po ang mapagkasatan. Keep on listening ta dan tupay dan tamamanan. Ayan. And iti official text line tayo lang apo, iti mabaling nga pagsungbatan. Dagiti si Mungbat kiti personal numbers. Bikini John Mark, we would like to say sorry apo ta. Haan mi nga mabaling aturgaran. Only apo dagiti nag-message ito'y official text line tayo. Dapat na cancer si Dear Textmate. Dear Textmate. Version. Kasi walang gawin na si Dear Textmate ka. Wala na si Rogina. Oh. Dear Textmate. Wow. Walipatan ka. Homesick versus dollars. Talaga nga nakatadumot si Mungbat. Nagado na eh. Nagado. Oh. Kita aman lang. Diba? Anyway, we'd like to say congratulations to Rodalbert Pacurza. Ayan. Once again, Rodalbert Pacurza of Cordon Isabela. Sagat, Cordon. Sagat. Among da sagat ka kasla dati kayo dahil tanga ko. Natangkan dahil ta. Adamo lang si mong pakangka. One. Sino? Long distance. Kung na lang mat kayo diyan ay kurang Anit balok hanag of Itchag Isabela. Wang pa iti age na. Oh. Malag. This squad. Saka maliwat lang ang long distance lang yung pagana. Ayat ko na kumadayta. At ating nga ayat ko na dapat kompleto daytan. Okay. Nga road, iti mauting nga sonata apo. Kada tayo most requested song tayo. Ayan. At dati importante uni nga nag-text kanya. Kaping ita madi nga kanyang nga nag-text dahil to'y. Sonana. Naku na. Good. PM sir. Period. Sir, kama. Pakigreet man apo ni ating ko nga ni Christian, kama. Naka-tune in kami, ATM, period. Thank you po, period. God bless you. God bless you show. Smiley. Nakita mo talaga nga basa amin nga kama nakaka-period. Kompleto Sige man, sige man basa. Kasi wala ang Good PM sir, period. Sir, kama. Pakigreet man po ni ading ko nga ni Christian, kama. Naka-tune in kami, ATM, period. Thank you po, period. God bless your show, period. Smiley. Special talaga. Ganun is coming from Isa Jane Filita Olaya of Bugalion proper. Age? Ka 27 na di kalman.
advance happy birthday. Advance ka. Next year. Ay, next year. Taman, madi naman tinitik ko sa mga Saba, I want niya. Nag-birthday ti ka naman iso nga advance happy birthday ading Aisa. For next year. For next year. And thank you very much. Saan na kami informal. Kaya nasawaan, di na kami kayat. Nga pa kanon. Kasi lang dahi dyan. Wala. Di na tayo inimbitaran. Diyos ko talaga. Okay. Anyway, our last piece for our first set. Kaaruba, katagsubli kami. Damdam mabasit. So, kantaan na po iti most requested song for this hour. Ladies and gentlemen, iti kay kayat ni Kabsat Melvin. Kenny Jordan. Kay kaya dapat ito nga sunata taksang kasat ngamin. Haang nga kastoy iti masanguanan da. Ako man panaw kato'y balay, pasaray parbangon ka asumambay. Ari ko tong ang agpatpat na agururay, sa sumambet kalap sa lampay. Nagrigaten di kasasaan, ngem at lunek mo'y suklasan. Amok na bayag na kung ngay suksuka. Alawin bakit di ka naglibak, na umakan tibasit atrak. Maalam pa'y kit ding tiyak pagaan. Mapan ka dyan 7 inches, tagtula kakatraksan. Isip kaya't mo ang mapasama. Mapangkang jay 7 inches, luisut kapkap na ka. Hanabalin daytoy riknat, kaysa met lukluk kwena. Ganti nagdakkel apalimen mo, di ko nang matakit jak amo. Siyak ti mabain iti kanito anadama ko, ngemas ko na iti agin dinian mo. Nagrigaten di kasasaan, ngem at lunek mo'y suklasan. Amok na bayag na kung ngay suksukan. Alawin bakit di ka naglibak, na umakan tibasit atrak. Maalam pa'y kit din tiyag pagaan. Mapan kan jay 7 inches, tagtula kakatraksan. Isip kaya't mo ang mapasama. Tumader ka ngamin, anak. Mapan ka jay 7 inches, luisut kapkap na kam. Hanabalin daytoy riknat, kaysa met lukluk kwena. Mapan ka
Nga ro, ang subliti for the kiduo, kalpasan na po, iti sumagmamano nga palagip.